dignity. Amen. Re khutlisetsa seriti mothong ya motho. Amen. Re tlile letsatsing lenana re ya utlwisisa hantle hore ho jwang ho ba ntle le dijo. La gas. Re utlwisisa hantle hore ho jwang hore ha batho ba bang ba futhumetse malapeng a bona wena bo hatsela. Re utlwisisa hantle hore o iphumano ya jwaleng le hano sa batle o phushwa ke maemo. Re utlwisisa hantle hore o be mme e be le hore bana ha ba o hlomphe. Now hoba dintho tseo kaofela re a di utlwisisa re re ngwana thari e ntsho re khutlisetsa seriti ho wena. Now yeo yona yeo re ka iopela matsoho. Now la bobedi e mong le e mong le la bohlano ye mong le e mong le Sontaha se seng le se seng. Dr. November hona le bo mme bo ntate bo abuti bo ausi ba eleng hore ba tla tshebeletsong mona ba tlo fumana dijo akere. Now ka hara bona re na le bo ausi ban ba batle ba le ba bona monana. Now ba tlo re bontsha hore ntle le dijo bone ka nako e ho juang ba practice ba etsa eng. Ra utlwana ke tlo kopa re ba shapele matso haholo ntse re screama bona ba tlo re jaifela. Ne ke re ka le jaifela ba timile la bo. Ene le khaletso mbona ke jaifa ke e re ba ile tseng ke le bontsha ke dira. Nne ke re ka le jaifela. Mara ntse re le mo kaofela ke le tlo mpona gumba fela nka re fela. Ake le batlae. Oh, ke tlo le jaifela le yona yo ke ditseba kaofela. Hape a ke re le ba bone and then hape re na le group e nngwe. Now ho ausi ngwana abuti ba dutseng fatshe le wena ka la bobedu ka ba joina and then rabang family akere. Yes, rabang family. Now ke kopa le ba shapele matso ka mora bona fela. Ka mora bona re tlo fa counselor. Amen. Now a ke re ke le jetsitse ebile ke le kopile batho ba holo hore o tlo thola for molemong wa motho wa next door ya hao e leng hore information ena na wa e hloka akere. Then ke tlo bitsa bona ba jaife and then ka mora hore ba jaife he e be lo re bitsa counselor. Ke nna ke ba practiceang he. Ha le ba bona ba jaifa le tsebe ba rutuleng eng. Okay, go ba re ba shapele matsoho.
Yes, girls. Yes, girls. Oh. Oh. Hey. Hey. Yes, baby. Yes. Hey. 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 Ah. 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 Yo, mare la ba bona ba mare ha le ba shebile le se le tseba tla gore ke blind ka jaifa ke ba trainwa ke nna a o re fel lia ke rate okay bomme le bontate ke kopa re shapeng matso haholo hoba re na le ntate wa rona counselor ya rona ntate Siene amen ke kopa re mo shapele matso didi etsang bomme ba kae Khotso bomme le bontate le batjha le bonkgono ka kakaretso mara haholo ke kopa ho leboha bishop wa sebaka ka ho ra mmemme sebakeng sena ke be teng le nna ke bone botle ba ntsa buetsa lapeng mona moruti Dr. November ke leboha haholo moruti wa ka ke leboha ka ngonare ke leboha haholo fela batswadi ba ka nna ke tlo bua ntho tse pedi tse tharo fela ha ke tlo ba motelele ke tlo bua ke nana moruti wa ka o mpitsetsa mona gore ke tlo re hlalosetsa gore na ho etsahalang ka mona ka morao ho lona moruti wa ka go ntsa etsa temo ka mona mare jwale re motimme sebaka ka moo so gore ntho ene ya ha itle holo tlamile re dule majwana nna le ena re shebisane mmoho gore na setjhaba sena ka re se atile le ho feta le mo se fetseng ha ne ke le moo na re ka thusana jwang moruti wa ka ke tlo e bua hape moruti wa ke leboha ka go phute batjha banana o ba be monana ba etse ntho tse ntle tsenana ke a leboha ke leboha ka go mphutile maqheku ohle a teng sebakeng senana batswadi ba ka ke a leboha hobane ne se ka moruti bishop o ka tshebeletso ne re ka se kgone ho tseba rona le batho ba ntseng ba na le bohloki mara ba dula metseng ya rona ke a leboha ka seo hape jwale ka tshebedisano mmoho le moruti November le batho ba mo sebeletsang kaofela ke nana re tlo sebedisana ho tloha nou tjenana go ya pejana jwale ke tshabile o e bua ka hare moruti ke se ke e bue as a surprise mona ke ne ke batlile o e bua ka mane ba ke rata gore ke bue mona ke tlo e adoptela bana ba bane fela ntate wa ka ke bone gore na nka se kgone gore ke ba rekele dieta or something ke o ntse ntho e ntle ena ke tlosa ke ditlhong hobane ke tlile ke sa tshwara la ile 5 rand nyana ke ka ho ke tlile tjena ke re ke bue a santsane teng ke be ke buile ka mane mare ke itse ke ga ha ke bua ka bana ba bane ke bua ka maqheku a mahlano ntate wa ka ho bolela hore ke bana ba 4 le maqheku a 5 all in all ke 9 a ke re ko ga isa le ka matla masepala hobane ke re ditshebeletso ha re di patale ke ka matla a kano ke sebedisana mo le moruti November o kwala matswadi
jwale ke rata gore ha re bua dintho tse ntse re di bua re batla ditshebeletso moruti wa ka re ne re hopole go na le bonyanenyana 2000 mane gore ha re patale ditshebeletso re tle re ha re kwala tsela o botse ba o kwala ditsela ka ditshebeletso tse o di patalang a ke re jwana jwale ha o kwale tsela o sa patale letho o bo go batla ditshebeletso mara ho di patala ga utlwana ke mara ha re le mona re le kaofela re ka etsa go lefatshe la rona le be betere a ke re ka etsa go le metsi a dutlang a pela dijarete tsa rona a kwalo ke rona ke re jwana ha re tlo emela masepala ntse re bona gore o etsa jwang wa phutlama ke go tlhole o thotwa matlakala gona le di-dumping site hotlhe bonkgono ba rona le bana ba rona ba kula mara ha re tshwarisana mmogo ke nana masepala ona re ka o etsa go be betere batswadi ka go jwalo ke a leboga thank you. Today we celebrate Nelson Rolihlahla Mandela ke mare o na le jive man hore na ho la pina efeng o na le jive a ke re now re tlo ema kaofela fela hore ra mo hopola re ke re reng fela a ke re ke ho bontsha fela hore man ra leboha go lwanetse ngwana batho bona a ke e reng fela ba re letsetse ntho monate fela re fela hore na ho no la eng kapa eng o na re fela a ke reng butleng pele ba banyane bone batho ke bua le thaka tsaka rona batho ba 60 plus ke rona re mo tsebang hantle hore ntate o safarile ha kaine jwale a ke re taba kholo ke yena fela re shapeng mohleng DJ wa tseba ke tla ipinela yo Rire fel ha o tseba o didietsa man re free rire fel aibo o ka etsa betere aye ai Harere matso Mudidi ya re setjhaba se ratulweng haholo hona le phoso ke yentseng ke kopa fela ke ilukise hara rona bomme le bontate re na le di social workers ka mantswe a mang re na le Department of Social Development re na le Department of Agriculture, we have Lesedi FM, re na le SAPS, re na le Phutholoha TV, re na le Motawa FM. Ke kopa re shapele batho ba tlileng tlo celebrate le rona matso haholo. Yes. Then hararuna hape Mariana na ke a ibua but e tlo ba le nako mo re hlalosang haholo teng a ke reng re na le Tiny Hands and Toes Foundation
re na le Karabo place of safety, and then hape re na le batho ba re ba fetang fela ba re ba nyatsang ba re sa ba shebeng e leng di-street kids. Dr. November Foundation e ba adoptile. Amen. Le tlo ba bona ba tswa ho latua ba teng ho keteka letsatsi lena la Mandela Day le rona. Amen. Now ha re bua le bona ke batho jwalo ka rona, ke ba ausi, ke bo abuti ba ileng ba phusetswa, ba bang ba phusheditswe ke maemo hore be ba ithola ba dula moo. A kere now ha re le monana re bana ba motho, we are brothers and sisters, ne re tshwanang kaofela. A kere now Dr. November Foundation a kere le qeta ho bona hore e na le youth e jaifang jwang, ba trainiwang ke this girl. A kere matheka bona ha ba e ka ga tswa nameng ke nna ke ba rutile. And then ha ga yona kaofela re na le choir. Re na le choir. La utlwa voice ya ka gore it's a not, it's a soprano. But he choir eo e practice-wa ke o Simam Jalefa lo simphomtseng. Go la le ka ba bona ba etsa diphoso mo le ba tshwareleng la utlwa. Bothata ke conductor tsa bona. Ra utlwana mare le taba bona o simphomtseng lo Simam Jalefa ba tlo tla choir e bina. Le tla be se le bona fela ga mare bana ba tshwanetse ba kapota bana ba batho. Re ba tshwareleng ba soka ba bina na kere. Yes. Ke kopa Dr. ZA November Foundation choir e tle staging. Ke kopa re ba shapele matso. Re ka etsa mbetiri nyana ho feta moo. Ke kopa re shapele Dr. ZA November Foundation matso. Thank you, Mr. DJ. Thank you. Bomele bantate, la ba bona ba batle jwang? Why amena lona ke re na le jealousy. La ba bona ba batle jwang? Ba bina monate fela jwalo. Ke kopa fela re ba shapele matsoho sa o qetela fela. Ba tshaba mic ya pele. Di conductor ke bo man le bone ba ka bana ba etsa stage.
Ingupimbizo namhla. Ingupimbizo namhla. 1 2 1 2. Ikupimbizo namhla Ilapha kwaNovi. ilapha kwaNovi ilapha kwaNovi ilapha ikupimbizo namhla ilapha kwaNovi ilapha kwaNovi Ilapha kwaNovi. ilapha ikupimbizo namhla ilapha kwaNovi ilapha kwaNovi ilapha kwaNovi ilapha sayishayithobela 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 sayishaya sayishayithobela 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 sayishaya mina naphezulu mina naphezulu mina naphezulu minwana mina naphezulu mina naphezulu mina naphezulu mina naphezulu minwana mina naphezulu mina naphezulu mina naphezulu mina naphezulu minwana ikupimbizo namhla ilapha kwaNovi ilapha kwaNovi ilapha kwaNovi ilapha Hey Luna! Woo! Ke ba gausi mphomo bao ge. Koloi ayeme. 1 2 1 2. koloi ya eme koloi ya tsamaya koloi ya eme koloi ya tsamaya thiba koloi ya eme thiba koloi ya tsamaya thiba koloi ya eme thiba koloi ya tsamaya koloi ya eme Ai! Shapamata! Hey, mare ba shapele matsao mane. Ba re ntate Novi thiba koloi. Ntate Ntekele. 1 2 1 2. Ntate Ntekele. Eh, ibineng sentle ratwa ke nna eo. Ntate Ntekele. Ntate Ntekele. Ntate Ntekele. Ntate Ntekele. Mididietsane.
Batso! Hey! Uthini mina ngintshelile ngalomuntu hayi nangifaki mina Udlala ngemali elama 1 ungumoshela isikhathi elama 2 ungumoshela ipasi yawona manje udlala kanjani kanti waye wena udlala ngemali elama 1 manje ungumoshela isikhathi angithi manje sesibayela isikhathi saphikisana seshiwe nayibhasi amadamara sekwaphume ngestrati idiwisim sebephuma ngengazi angithi manje sesibayela isikhathi saphikisana seshiwe nayibhasi amadamara sekwaphume ngestrati My DJ, bomme le bontate. Jwale re tlo amohela batho ba bohlokwa haholo holo. Ke le jwetsitse hore re le Dr. November Foundation. Re monana re itekeka letsatsi la Nelson Mandela, but re batla le tsebe bana beso kaofela fela. Amen. Ke tlo kopa banana bona re ba amohela re emeng ka maoto. Re shape medidi etsane. DJ antsa re thusa. Re amohela bana beso ba dulang toropo. Re amohela barena toropo ni street kids. Hey! Bolafi! Yewena tapi senyakubona ngathi ufuna ukwazi seyifakile le 5 tower lamanje thina sesijayifuna badala ba yewena tapi senyakubona ngathi ufuna ukwazi seyifakile le 5 tower lamanje thina sesijayifuna. Thank you DJ. Bomme le bontate ha ba fella ha le ba bona bali bakana thulang bana ba me ha re beng le order bomme le bontate ha re beng le order ke re ke itse o ske wa bua for molemong ya motho a dutseng ka mo a batlang ho mamela now ke bo ausi ke bo abuti ke bo ntate ke bo mme batho ba bangata ba ba bitsang di street kids. Amen. Now ba dula toropong Dr. November o ba adoptile ba tseba hona le nako Dr. November ba isetsang dijo ba isetsang diaparo le last year re le ga celebrate Nelson Mandela Day le bona ga utlwana ba tseba hore ha ba le mona ba lapeng ha ba mpona jalo ka ngwanabo le nna ha ke ba bone jalo ka di street kids ke ba bona jalo ka bana beso. Amen. Now re tsetsatsing lenana ha re ho bona re balate ba tlo bona le ho enjoya dintho kaofela tse re di etsang a ke re botaola itse ka lerata ne a ke re na itse for le ba amene ela yalo majita man ela yalo
Deflate di re mo. Hey mani. Ka le amohela and then re tlo jang re be monate kaofela akere. Now ke tlo kopa la bobedi o mong le mong ho na le batho ba tle be batla ho nna ba re o se lerato re na le mathata a tjena o se lerato re na le mathata a so. Now tsatsing lenana ke le bileditse social work akere le ntse le sa lebale re na le mokete o moholo letsatsing lenana re launcha masimo a rona re launcha home of safety ya rona center ya rona mo bana ba ileng hore ba hlokalletswe ke batsadi ha bana batho ba ba hodisang bana ba ileng hore ba fitile ka hara tlhekefetso ne bana ba ileng hore maybe batswadi ba lwana o mong o ya sepetlele o mong kiwa ke unkiwa ke maponisa e be le go ngwana o sala le iwane a ba hlahelwa ke bothata. Now Dr. November Foundation tsatsing lenana e launcha le hae for bana ba jwalo. Amen. Re aware re tswa dikolong hore bana ba area tsa rona mo ba strike la haholo ka di homework o tlo thola hore ngwana o dula le nkgono ba fuwa homework e batlang di internet ba fuwa homework e tlabe batla phone ya mme e be le data e be le go ngwana o khutlela sekolong a sa etsa project a sa etsa homework akere e be e ba bothata bo boholo mare Dr. November are a fedile mathata ao. Amen. Ho bana ba tlatla ba thusiwe le ka bo di homework. Amen. Amen. Hey Marinovi mani. Hey Marinovi akore fela novi. Novi. Amen. Ke kopa fela re amen ka maoto rona re shapeleng o snene tla di matso haholo. Dumelang. Le kae hleng? Ha monate. La ntseba. Ka o mpona. Okay, ke social worker, ke tswa Department of Social Development akere. But before ke bua, ke rata hore ke a leboha ka monyetla akere. Nkebe ke dutse office-ing tse ke type laptop akere. But I chose to be here because ke utlwisisa hore la nhloka akere. But ha ke tsamaye ke le mong, ke tsamaya le colleague ya ka ke o Solo Monare. Ke go ba wavele ba o bona. Ha bentse ke mametse Dr. November, ke kutlu a re batho ha ba tsebe secret ya letsoho le fanang. Ke hlola ke mo ruta yona tsholo. Ke re ha o rata ho e bua hangata nthono a re batho ha ba tsebe secret ya letsoho le fanang akere. So nna ke tswa social development but offices tsa rona ne di le mo mall. Re tluile le mo mall. Re ile Polar Park akere. Polar Park ha o theowa dikolong sa le gae. Hona le sekolo ka morao so di office tsa rona di ka mo. La e bona akere ko tshireletso re sebeletsa mo. So today ka hore ke tsatsi la Mandela Day. Ke rata ho etsa reference ho ntho tse tsana rata ho di bua. Ntate Mandela o na rata batho akere. O na re hopotsa le ubuntu. Mo ile go ngote ke wa qhala dijo empa bana ba ka next door ba sina letho. Akere o na rata batho haholo. La e bona ntho e etsalang mo. If batho ba bona ha ba hlokahetse ke sho mateng wa didietsa akere. So rona batho ba batsho ka re se re tluile hanyane bothong. Le ha ngwana a etsa phoso tshaba moghalmele. Akere o khona o qhala dijo phofo o khola o qhala eng empa bana ba ka next door ba ntse ba le teng ba sokola akere. So today ke batla hore re bueng ka taba ya hore re khutlisetseng botho. Re khutlisetseng motho o Ntate November ratang bua ka wona ka wa letsoho le fanang akere.
ha ke tlo bua fela ka tseo tse pedi, ke tlo bua ka hore re hlokomeleng bana. Akere re tlameha re hlokomeleng bana ba rona, because yena Ntate Mandela o na re bana ke treasure ya rona ya future, meaning ke re tlameha re ba hlokomele, because ha on ke letlotlo ka Sesotho, ke Mosotho a ke re nna ke letlotlo. Ha bana ba rona re sa ba hlokomele, in the next 10 years, in the next 15 years, ho tla bo sena di social worker, ho tla bo sena bo se lerato akere, ho tla bo sena batho ba ile hore ba tlo hlokomela South Africa. La nkutlwisisa akere, empa ha ona go ka hlokomela bana, re etsa dintho tse seng hantle. Ha ke le mosebetsing mane ke sheba, ke tshwenywa ke taba ya ho bona bana ba le neglected. La e tseba neglect? La e tseba? Ha le tsebe, ke kopa o le ruta ka neglect. Neglect ke ha o siya bana ka tlung, ba le bang o tsamaya o ba siile ka tlung. Whether o ile mosebetsing, whether o ile o lo nwa, whether o ile bakgotsing ba hao, empa bana ba o ba siile, especially bana ba ntseng ba le banyana. Ke re dilemo di account. O ka se si ngwana 5 years, le ngwana 3 years, le ngwana 2 years, o botsa maolo nwa jwala. Eno wa 5 years a tlameha phele, wa 3 years le wa 2 years. La nkutlwisisa batho ba baholo. Today ha ke o mane ga bua kere. Hona le hore ka nako nngwe ha re fihla, re fumane ngwana 12 years, a fuwe boikarabelo ba ho hlokomela bana ba habo ba 5. La nkutlwisisa. A tlameha phe, a ke re nna ke a tseba no wa ke pheha papa ke tlameha ke bidise metsi. Ngwana 12 years wa tseba? Ha tsebe. O tshela metsi, o tshela phofo, wa soka ho mo ferefere ka tlung ka moo. Ntho nngwe hape ya bobedi ha re bua ka neglect, it can be ha ngwana a tshwere ke leino, ebe o hlola o mo isa pele nomi. Akere ke neglect, o mo deprive basic need ya hae ya hore wa kula, wa mo deprive. Number 3, bana ba rona ha ba tsamaeng dikolo, di-creche, ntse le nkutlwa morao moo. Ya. A kere child support grant teng? A kere? O re tlo hlokomela bona bana bana. Ha se ya meriri ena ya rona re kentseng e gold. A kere? Kapa jwang nkgono wa ka? Ha se ya manala kere. Ke ya ho hlokomela bo mang? Bana. Mmuso ha o no re bebofalletsa, o etsa di child support grant, e ne se for beauty. La bona mosoko o tenneng. E ne se for mosono wa ka o tlo kgaba tjena. E ne le for mang? Bana. So haebe dintho tse jwalo di a etsahala motseng, le a di bona, remember nna ke kwana tshireletsong ha ke di bona kere. Le tlameha le di reporte. La nkutlwisisa? Because ha re sa di report, the same children ba sa kgoneng ho fumana dijo ka tlung, ba tlo starta ba etsa jwang? Ba utswa. Akere? Ene ha utswa, ha tlo utswetsa, ha tlo ya Langhoven Park akere? Ha tlo ya Danpina, o tlo ya kae? O tlo ya ka next door. Ntse le mmametse batho ba baholo, ntse le mmametse youth. Because ha se batho ba baholo fela ba nang le bana kere. So today ke mona hore ha re hlokomeleng bana ba rona. E ntse e sa letswalo taba ya hore ha ke sheba di-file tsa phase 6, phase 9, phase 10, phase 7, ke be ke fumana bana ba sa hlokomeleha. Ntse le nkutlwa? Ha ke tshwara file fela ntse le child neglect, mme o sile bana lonwa, e sa la kgola grant ha se kgutlele ka tlung. Ho etsahalang jwale moo? Ntse le hantle moo? La nkutlwisisa batho ba baholo akere? Ke kopa re hlokomeleng bana ba rona. Our children ke future ya rona akere?
ke future ya rona. It can't be re ntse re bona dintho di se hantle be ha re di report. So today ke teng hore ke le tsebe if o nontse o bona ntho tse jwalo di etsahala o sa tsebe hore ke tlolo ya molao, today wa tseba. Hona le hore ngwana ha tswa sekolong a ba fumana batho ba le siko ka tlung a tjere. Batho ba mo shebileng ba bona hore okay ka 3 o'clock ha ona batho ka tlung. Ho ka nna ha ba le motho a mo targetang a ba mo hlekefetsa. Sexually so. Re roma bana ba rona bosiu. Ke kopa le yona eo batho ba baholo re lo ilukisang a kere. Ngwana ha o mo tlwaetsa o mo roma bosiu, o mo tlwaetsa ga se ka tshaba le fifi a kere. Ngwana ha o mo roma bosiu a lo reka cigarette, a lo reka drink, a lo reka bohobe. Why re sa reka bohobe ka 5? Re reka bohobe ka 6. O mo etsa hore be target ya batho ba teng strateng. Ba mo greba be ba mo hlekefetsa. Le utlwile o se lerato o buile ka center e bulwang today mo. Center eo e tlo hlokomela orphans and vulnerable children. And ha re bua ka ngwana a vulnerable, re bua ka bana ba jwalo. Ba ntseng ba na le batswadi, mara batswadi ba thusa ho lo bapala dikarete bosiu kaofela, a sile bana ba le bang. A ke re di a etsahala motseng wa rona. A ke re kada le school nna ha ne ke hola o no thwe ke school e bitswa no. Ke school. Sa 10 ranta sa dikareta ne. E sa le ke le schoolong ho tloa ka 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Ke payile neneng? Mpolelleng. Ho rekwa sekhambane, mehle sekhambane dibeko, sekhambane dibeko. Ngwana o tlo tseba jwang ho pheha? Ha mohla ba le bana o tla bo mo rutile neneng ho pheha soup pack. O tla ba sa tsebe. A kere la nkutlwisisa. La di bona hangata motho a sa hlokomele ngwana o tsholo ha mo access o tla fumana bua hore le nna ne ke sa hlokomelwa. Kapa ke maka o tsholo. Ke maka hangata ha mo access a dula le ena fatshe ba ngola. O fumana hore ngwana ha sa ka hlokomelwa a le 10 years, ha le 25 ha tsebe ho hlokomela ngwana. O tla tsebella kae? Ke ma mo rutileng. Ha wena o le sekolong bosiu kaofela. Bana ba robala ba le bang. Because wena o sekolong di curtain a di kwala a bila thaka bana ba bona beteng ha o yo as a parent. And ha ke bua so a ke bue le bo mme fela ke mme ngwana ke wa mme le ntate. Ngwana ke wa nkgono le ntate moholo a ke re. Ngwana ke wa gagadi kwa mmangwana a ke re. So re tshwantse re tshwarane matso bakeng la ho hodisa bana ba rona. It can't be that ke be le di-file. Ke fe social worker e le nngwe. Di-file tse 65. File tse o fela tse 65. Ebe ke tsa neglect bathong. Ho se hlokomele ha ngwana 65. Ene kgweding e le nngwe kgweding ya June. Ebile jwale o se lerato. No ka June ke bone ho le worse. Ha o fihla motseng mo ho bata hore ka tlung. We can do better ke. We can do better. Batho ba re lwanetseng tokoloho ba ne ba sa re lwanela tokoloho hore re tlo sota bana. Ha o no etswa di social grants e ne se for rona. E ne le for bana ke re. Ha ke tlo qetela ke re ha le kena bana ba rona. Rona re le bitsa tsholong thusehle re le bitsa homeless individuals. Ha le kena ka utlwa pelo ka ba bohloko because ke utlwisisa hore ha ona motho a ka tsamayang hae fela ke re hona le mabaka ke re ho se hlokomele bana ho lwana ka tlung le mme le ntate ka nako nngwe ke mabaka a etsang hore batho ba dule ba tsamaye ka tlung. No ha o ka interviewer I one ho bona no le tlo utlwisisa hore na hobaneng ba tsamaile ka tlung. So we need to do better.
ha ke tlo kwala ke kopa o bua le youth ya rona morao moo abuti wa Kepe ntse le teng le mo utlwile wa re Masimola hana bua le Funla Presley a re jwala ha se maemo nna today ke re substance abuse ha se maemo ho tsuba ha se maemo le ka ikopantsha la etsa something for community tsa lona ke qeta ho bua le motho ka ofising ka mane ke re sometimes ha re hloke ho hirwa re patalwe re kgona ho iketsetsa mosebetsi ka matsoho a rona ke re if o kopantshitse le youth le di thusa youth ya lona re na le di project tse fundiwang ke social development for the community tsa rona ke re so today ke kopa hore ha re lwantsheng taba ya hore ga sokola ha re lwantsheng ka o jwalo ke a leboha. Thank you Osinene. Tsatsing lenana. Okay. Tsatsing lenana Osinene office ya hae e tlo ba monana. Akere. And then ke kopa re etseng hantle ka order akere. Batho ba ileng hore ba batla ho thuswa ke social development ka something ba ka tla fela and then ba kopana le yena. Akere. Now le utlwile choir ya rona ha ntse bina ene bina ka Novi akere. And then ibinile dipina tse pedi ha ise tse tharo ba ntse ba bua ka Novi. Now le nahana ke eng e ka etsang hore ha ba bina ba bina ka Ntate Moruti November. Ke le thuse ke lerato le banang le lona for Ntate Moruti but ha se lerato le iketsahalletseng fela akere go bane ba bona role Ntate Moruti November a e bapalang maphelong a bona. Khwairi enana e binang monana ke batla ke bo mme ke bo ntate ke bo ausi le bo abuti ke batla monana la bobedi engwe le engwe ke batla monana ka la bohlano o molomong and then ba thola dijo ra utlwanang akere. Now le skela makala hore why ba bina ka Novi. Amen. Amen. Diman le kwatile ne hala kwata nshapele matsohe. Wow bona hey. Banna ke ikwalla yana ka lona yo ke kopa nkgono Molete a tsamaya le ngwana wa 3 years okay nkgono okay ba batla ngwana Miscat okay o se itse batla ngwana tlohe wena nkgono ka nna dula o utlwa bane ba batla fela ngwana guys le ha le challenger la lempona e ja sela ba letse tsipina e right ne ke batla yele maedi ganya kiba arieng
Yes, girl. Yes, girl. Yo. Yes, baby. Yes, winner. Yes. Hey. Yo. All right. Maraban tlolile. Ke ne ke re ke dira ntho man. Ke ne ke re ke dira vosho. Ka ke gopola fore a ka nwa matebes tlo ke bo. Ama ke tlo izamane la bona at least ne ke se khakala thata ke. A ke re mara la bona ha e batle ke dire fast. Ne. Okay. Re se re sa senye nako bomme le bontate. Ha re sa saletswe ke ntho tse ngata haholo programming ya rona. Le ntse le sa hopole, le ntse le sa lebale he hore ntle le dijo, ntle le dikobo tse le tlo di tholang tsatsing lenana. Dr. November Foundation e bula center mo ho tlo tlang bana ba ileng hore jwalo ka o sinene a bua batsadi ba ba neglectile ba bang ke bana batswadi ba se ba sile tshwantse jwale ba hodisane. Dr. November o itse o etsa le hae for bana ba jwalo. Amen. Now re tlo ya and then iseng kaofela lilo bulwa officially. Amen. Then amongst us, because rena le masimo lona tsatsing lenana a bulwa official, then le tlo bona he hore Dr. November wa lima rena le ke garden ha ile kalo e kholo haholo re ka re ke garden a ke rena le masimo a ileng hore hona le bo abuti ba ileng re ba santse ba sebetsa masimong mane ke bona ba ba hlokometseng nkare ba teng le teng lona. Hello di colleague tsa me. Yes, and then le center as much as ibulwa today but in a list staff sa center se kae yo ba o bona ba oh hello hi colleagues. Then ke tlo biletsa ostisetso o hlaha alemane Department of Agriculture. Now ostisetso tlo bua le rona ka bohlokwa ba temo kapa bohlokwa ba hore ha o le motho o bo o na le garden nyana ka mora ntlo ya hao e leng hore o ja ho tswa ho yona. Amen. Impebe fela mosebetsi wa hao ko reka nama ba dihwete cabbage moroho di tswe jareteng ya hao. Now le hore na o etsa jwang ntle le hore o reke di soil fertilizer le di eng o etsa jwang hore mobu wa hao e be mobu o right a ke reng. Now ke tlo kopa fela re shape matso haholo re biletse ostisetso ka pele. Dumelang. Bitso la ka ke Tisetso Marumo. I'm agricultural advisor phase 6. So ntho ke tlo etsa ke tlo le hlalosetsa ditshebeletso tsa rona tsa agriculture re sebetsa jwang. So ha ke re ke sebetsa phase 6 agricultural advisor e nngwe le nngwe na le area sebetsang ho yona. So nna ke phase 6 la le ntate Maphalla phase 7 me Mamofokeng phase 5 phase 4 ga rwana jwalo jwalo. So phase 6 is my area.
So under department re la le di tshebeletso tse fapaneng. Ho na le ditshebeletso mo go thusang batho under commercial, which is di bora dipolasi ba baholo. Ho na le la nkutlwa ke okay. Ho na le ke kopa ha le batla o mpotsa ne because ke tlo matha nna le nthibe. So re na le ditshebeletso tse fapaneng ne. Re na le ditshebeletso tsa di commercial farmers, which is batho ba di farmers tse kgolo tse na le di land tse kgolo. Re kgona ho thusa mo ka dintho tse ba di hlokang, which is everything e ba e hlokang ha fela ba owner land eo. And then re be le ba di re di bitsa di small holder. Le bone ntse le ba bo di ploto jalo ko landnyana tse kgolo but e sentse le kana le di plus tse kgolonyana bo di ploto tsa bo di 50 hectares jalo. So lona le wela under subsistence on phase 6. So let me ke re ke le hlalosetse hore phase 6 under subsistence agriculture ke na jwang. Ke khona ho lefa di number tsa ka ne kapo le khona ho tla ho rona officing. Office tsa rona di Charlotte Maqeke number 71 Salam building. So ha o fitla mo o fitla o bolella receptionist hore o dula phase 6 ba tla o referela ho nna ba o etsetsa appointment le nna. But ka ha phase 6 se ke tlwaetse ho tla, I normally give farmers the number tsa ka ba mfounele. Obviously ho la le di rules, not after 4, not mesong jalo. But re sebetsa so ha ona le lefatshe jareteng ya hao re bitsa backyard. Even a door size size ya lemati wa khona go sebeletse on the door size ho fepa bana ka tlung. So we are encouraging hore o ska ba ga ona lefatshe be o batla lefatshe le leholo, even a door size at the back of your yard ga khona hore re thuse. So dithuso tsa rona di sebetsa so re na le dithuso tse khona ho fana ka tsona, which is dipeo fela ho batho ba laleng mahabona like the backyard gardens ne. Impa ho na le di procedure tse re di followang. Number 1, ha go fe peo ha ile hore ke hona o batlang ho tlo ithuta agriculture ka hore nna ke tle ke tlo fa peo. Go fa peo ha ile hore na le tjantjello le hore ha ke tlile ke tlo bona ke kgona ho bona hore o so qadile ka tjantjello o nompa fela o shota ka peo le ha o na le metsi. So like I'm saying ha ke re ke tlo lefa ke khona ho lefa di number tsa ka le mfounele before nna lwana we can do anything. I have to come and see hore na o so startile na ona le tjantjello ka po tjantjello ba tlo ikala ka agriculture se le teng na pele ya utlwahala. So it means I have to ke tlameha hotla ke bone hore o ikemiseditse na. And haholo ho batho ba be ke bitsani subsistence, which is ba di backyard, ha re encourage le hore le rekise. Re encourage hore le be from garden to kalapeng go re fedisa tlala ka tsele jwalo mane mo ile go so rekisa se le stage se seng. So for now re encourage fela hore o jale o fepe kalapeng ya utlwahala. So le yona eo tsela eo la ke hlalosa ka bokgutshwane ina le di procedures tse re di latelang. We don't just call me se ke tla ka peo and that's it, but I am here for you hore re tlo tsama step se o ka ofela sona. I don't mind to come here every day hore ke ha ke mind ul attend ka ofela ya utlwahala, because this is my area. I can attend you individual like mind le hona jole before ke tla mo ke qadile hona phase 6 mona batho ba ne ba mpitsitse. So you call me, get appointment and I come ne. So today for tsatsing la ka sheko ntho ke tlo yetsa ka tshimonyang 30 November ke tlo le bontsha mekgwa ya o jala. Sometimes re nka o jala fela ka reng ke ntho simple, but there's a way o ka jalang ka yona hore dintho tsa o di hlae di nonne hantle di ka tsela ena pahetseng. So I will show you it's a small things tse le go mohlomong tsa dinkele hlohong le ditsela tse re ka fedisang bo dikokwana ntle le go reke bo di fertilizer because we don't have money. So there are other things tsa mahaeng tsa le haeng tsa re ka di sebedisang ho fedisa bo dikokwana le go jala ka mokgwetsang dijalo di hlae ka pelenyana le o tseba hore dijalo tse jalwang winter le tsa summer ke di feng. So those things batho ba interested ba tla ya ka mane ka morao e be neng ke a le bontsha bana le dipotso ba tla mpotsetsa ka moo. And then
And I think going forward, anything that le batlang ho mpotsa yona regarding tsona body thuso and everything, le tlatla ho nna le mpona ke le fe di-number ke utlwe ditlhoko tsa lona. Ya utlwahala? Le la le potso kapo le kgotsofetse? Le reg? Ke a leboha. kopa re shapeleng o stisetso matsoho. Programe ya rona e santse e felella. Amen. E santse e etsa jwang? E felella. Now re lo bula he, but a ke re kitse ha re tsamaeng kaofela. Yes, and then re monana because of Rea Hlola Center. And then today I launchiwa officially, I bulwa officially, and then rena le Masimo. Then we have people that have helped us. Rena le batho ba eleng hore ba rile ba re thusa for mokete onana ba kenya matsoho, e leng Rough Diamonds Bikers Club. Ke kopa re ba shapeleng matsoho. And ba teng. Re ka ba shapelang matsoho beterenyana. Yes. Ke tlo kopa ntate Makgetha, bomme Makgetha, re kopaneng fela ka morao ka monana ne. And then ho na le group ya ditolobonya. E kae group eo? Ba practice wa ke nna he bao. Ke kopa ba hlanne ba tle ka pele ka potlako. Ba re ba batla ntho. Ba batla pina tsa hae. Tlowe. Bomme ba shapele medidi etsane hleng. Ba shapele medidi etsane haholo. Okay. All right. Ke kopa re ba feng, and then rutlweng he hore bone ba re tshwaretse eng. Ke bo ausi, ke bo abuti, ke bo mme, ke bo ntate ba Dr. November Foundation. Amen. Ke kopa fela re ba mameleng, re ba shebeleng, ba shapeleng matsoho.
ke kopa re ba shapele matsoho man. Ha e sale le bo sister ba jaifang ne. Ha e sale le bo sister ba jaifang. Nna ke rata pina e ha e jaifelwa ke bo brother. So re tlo batla bo brother ba bararo ne. Re dira verses motho mongwe. So re batla bo brother ba bararo. Le ready o ba bona. Eka modimo a nka lehlonolofatsa. Nka re modimo a nka lehlonolofatsa ke thapelo ya ka eo. Amen. Ke karolo ya Victorious Faith Ministries. Amen. Ke itlhalose ke nna tolokara ya moruti November. Amen. Jwale he ibile ke youth leader kerekeng monana. Ke nna o leadang youth kerekeng monana. Amen. Amen. Jwale he le bona hona le ntho ba yentseng bakeng sa lona. Amen. Ba re le bona 67 minutes ena ya Mandela ba batla ho bontsha thasello lo le bontsha hore jwalo ka le lona le batswadi ke eng ba kgonang ho etsa. Nka rata le lona le teng kerekeng e ska bata ba hore le tla fela for ntho tse tjenana. Amen. Ha re teng kerekeng re fumane modimo. Amen. Hona le movie e ba yentseng youth ya ka ya kerekeng ya moruti November. Amen. Jwale ba tlo e bapala moo ha ntse re emetse o seleke a tlo tswella pele ka MC ya hae ne. Ke kopa re shape matsohe. Thank you. My name is Sis Lindy. We invite you to Mandela Foundation. We're here to invite you guys. Can just give you more information? We are working with Mr. Dlamini here, and we are inviting you to the Mandela Foundation. Yes. Kanti Mandela hasho. I'll with them and listen to me right here. Kiri. You are going. Do you know the purpose of Mandela Day? No. Oh, the purpose of Mandela Day is to inspire young learners like you in terms of their education and individuals to bring back to the community. Yes. Guys, bring your cousins and your friends and your families. And also, we have entry mahala. Mahala, guys. Dijo di tla di le teng. Go tla be go le nice go le monate. And le jotse le bana ba sekolo sa lona le ba bontsha o bona nako ke ena and the place. Little more, little kind enjoy and learn more about Nelson Mandela. Little say lady aparo tsa lona tse nyane tse se tsitsimi di apara. What you enjoy, but they don't have anything. I tell you guys, you understand. So yeah, guys, see you then. Let's tell about little chomi tsa lona. Little guys, let's enjoy. Bye. Mara tatwa ko tla khona ipatala because Oh, guys, you guys can do kantata khathetse yo ne ke khathetse ku tlile ke stop rato la pele ya ka a o thope ba nna ko tšhelete mo e tlenga o tshela a ke go no di teaspoon nyana tse ithuwa ke tse thu Ita for ka so ke diabetes ga ta tsukere tle how was your day honey tle ku tsa dila ka mosadi ya ka nne le monate hampe ya ke bieltsa se le monate a tlelo jone ke tswa bona ntho dupa ka mane jupa o tlotse maulu
O nahanele maoto. Tshele wena tshele ka mo. Ke santate pela ke. Yes. A nna la ke sa. Go tshwara. O tshetse tsukere. Ke itshetse. Oh ai. Ba wa itsena ke motho le tsukere. Ke itlhokometse. Go tla teng, tlile go tla teng. Ntate. E tsa ka pele mo dule fatshe ke batla. Ha ba ithuta mohatsa ka nna ke itumetse. Go thabile nna. Ba bona bana ba ka ba bona ha ba le ba go ithuta nna ke itumetse. Ke wa school papa. Ba le bo mme ba ba le ntato mo tjela ha ntse ba sekolo. Ba ne ba bela ka Mandela Day. Ba re ba tswa Mandela Day ba re file di pamphlet. Re papa a bone. Ke tentse di brille ke di rwala sentle. Tsa ka thuto ya ka. O ba la gantle mohatsa. Ba. Ke today ka today ka 6. Magabadat. Kiman Mandela Day. Plus speaking of right, you know that Petrus. I'll have another casino. My immunity. Oh, one of the says it at the second. Yeah, Banana Tassan. Poor Yoga to get what? Campbell Ivanti. I hunt the morning. Edema Matima Matati. Eh, Halibatan. Hey, Monati. Marato! Dumela Ntate Mathiatsi. Thank you, man. Thank you. Moradi van Beek. E mo tsenje tatoban. O bora ka tsela. Moradi. Ke tse ke wale tsa sa bua o mo ke ka mo. Ya, Manana de van Beek man o sebetsa hampe man. Yes. Man monna. Yo mani ki bat khanan lo. Goed man. Yes. Gaspa. Ke jabua ta. E konno pa. Kuma studio. Ya. Thank you. So pa. I'm sick. Goed, my brother. I'm good. Yes. Yeah, my brother. Bontate. Ki tlo tsibisa. Ngwana ka tswa sekolo. E mon o tla o na tshwere pamphlet. E ngwe 67 minutes Mandela Day. That means. Yeah, that means. Fanny Toronto. Yeah. Je vous stand. Tu l'appelles. Continue pas. Ngwana ka ha fitla o nna o fitla ka Pamphlet. Ka ditaba. Ditaba tsa pamphlet. Utlwe ka pamphlet ke o tla tshwere ditaba. Taba tsena di re jwetsa ka 67 minutes tsa Mandela Day. Mane Marabadam. Ke Marabadam. Postano pa. Wa etswa. Marabadam holo ho tla bona le ha ke ba tsebe nna batho ba tse ba le teng ka siki. Mare ke utlwetse ka ntle man. Ba bua ka bo di Marabadam di holo donation ke tsone. Ha se yone ntho tshilo.
ka nna ga tla le ditho re lo fa yona ye sa lebala ke tla tla batho ha bona nna ke tsele ke ne ke batla ho lemema he banna yaanong o thwe ke a nako mama tja 6 what is the date vandag tsatsing lona le what is the date no mos cake soup die food ana ka tshwara founa ka monghadi ke tla hlone ke tshise le kwa ya ka ke twa mona as what is the as free no ya bontate nna ile ke tsamaya re tla kopana moo le tla sala hantle wa tshwarelo mongata ke re a tle le ntimme tee tjena bagane mane a tla tsamaya o ne le jang sekolong hle ngwanaka? Mom, it was good. It's just that, like, Meo and Rusa debate, I could see that there's something happening, so she had to go. Apparently, so I don't know what's going to happen. Hello, wifey. Hi, guys. You guys are so disgusting. Eish Luena. La re khma. Go potise. Ka re tlo re lo nka monehelo. Okay. Le re I'm not good, no, Papa. I'm not good. I get to get told the half. okay, for a change. Okay, so debating apparently the teacher is going somewhere. So I get to go to back. So which means you get to because debate is no longer there to keep me busy. Why debate go? The teacher is going. Okay, no. Kita phone la school. I'll call the school and find out what's going on. Yeah. Moradu wa gahle. Tsatila le ne le jwa. I'm here. Bella. No, guys, don't respect. I'm here. We teaching you. Respect how is more. Yes. When my love. Tsatila ne le jwa ntle baby. Tsatila ka ne le hantle fela. Physical touch is right. Yo, ngwanona ena ke ipotsa Thank you. Ka bo re mpere le go balang. So Yeah, ke nna as a family. Hello. Yeah, re tla nka kaofela as a family. Unto. So tšhelete ya saluni yona baby. Mara ya hauna kitla. It's fine. No. Kitla send tšhelete ya Emery and yeah. Hona le ntho ya ishke khathetse yo. Hey family. Hi, Auntie D. No, I'm good, Auntie D. Nna go patie fe. Okay. Hona le organization meeting. It's presenting. It's all about Mandela Day. Speaking about Mandela Day, that sounds very familiar because earlier today, we met this lady and then Naratali says about the occasion, what's going to happen. They're going to celebrate Mandela Day and then there will be free food, everything will be free. So, yeah, I think so. But I think we should do something. I think guys had into some donations. Oh, company some things. So, man. Something. Okay. Dorothy. Yes, ma'am.
batla o shebele dintho tsa ka moo tsa kgale tse ntse re sa di apare tse re sa di sebediseng le tse ding tse hantle re kgone ho tlo di tsamaisa kwanana. Okay, plus tsone se di beile ka ntho. O di behe haufinyana re se ka tlo di leba re tsamaya. O itukise le wena ka 5:30 re tlo tsamaya re ntlong o tsamaye le rona. Okay. Thank you. Yesterday we discussed the logistics and the program for the 18th of July, which is Mandela Day. So we did not even go further with regards to the program or what is it that we are going to do. So you said you are going to come up with something. I don't know if you have something in mind, Mr. Koza. Yeah, you know, sir, when coming to regards of something, yeah, we have a lot of things prepared now. We have a lot of things prepared because we're looking at the number of people that are going to come. So we're looking at a number of people. So we're going to accommodate probably, how much is that? It's 230 people. Yeah, 230 people So plus. Oh, we invited Mr. Agni and who else? Mr. Williams. Mr. Williams, yeah. Yeah, so we're looking at such a feature or collaboration with them because we know that they are people who are respected in the community. So you already drawn the budget of everything? Yes. Okay. I think we are done with everything because now we are about to have the honors for the 67 minutes. I believe that everybody is ready and you, Ndatu Kuza, you are going to give a speech. I don't know if Ndatu Dlamini, there is something that you will say to the people. Yes, I don't know. So I think everything is done, then it's sorted. But by the end of today, after the ceremony or the celebration, I think I will need a report in my desk first thing tomorrow morning. Okay, sir. We'll do so. Dumelang, setjhaba sa Ntate Tutudu, dumelang. Dumelang. Le phetse hantle batho beso. Alright, I'm ka pela lona ke Sister Lindsay from Mandela Foundation. Ke tsamaya le baetapele ba ka, ke tla kopa kala ka president ya rona ya Mandela Foundation. Dumelang baahi ba Thabure, ya le dumedisang ke mo president wa Mandela Foundation ele Ntate Khumalo monana. Ntle le ho senya nako tse ngata di tla bua ke Ntate Khuzwayo ka mona. Re tlile ka lona monana, re tlile le hae la bana ba senang batswadi.
ntate moruti November a tle ka pele ke kope Rough Diamonds bontate ba Rough Diamonds ba tle ka pele e reng ke bue hape ke tlo kopa ntate moruti November a tle ka pele ke kope bontate ba Rough Diamonds Bikers Club ba tle ka pele e le ho fitisetsa dimpho ho Tiny Hands and Toes Foundation le Karabo Place of Safety. Now ke tlo kopa Karabo Place of Safety ba tle ka pele le bona ke kope ba emedi ba Tiny Hands and Toes Foundation le bona ba tle ka pele re tlo khona ho fitisetsa dimpho tse rona Dr. November Foundation re di tshwereng for bona. Amen. Ke utlwahetsa ke jwale ke bona sena batho ba tlang ka pele. Oh, okay. Bontate ba le ba bonang, bomme le bontate ke ba tswang Rough Diamonds, and then ke tlo kopa ntate moruti November because nna ke tla emela foundation ke tlo kopa ntate moruti November a tle ka pele ha re tlo fitisetsa dimpho batho ho kopua fela re emeso ke kopa ba emedi lona le ba Tiny Hands and Toes ne bomme le bontate Tiny Hands and Toes Foundation ke mokgatlo o registered o mane Phomolong, and then bona ba hlokomela bana ba yentse creche mo, and then bana ba ya ba bang ha ba khone lo patala creche but because ngwana patala creche ha ba re no sa tla crecheng ba etsa bonnete ba gore ngwana wa ja ngwana wa apara ngwana wa futhumala ka o fitisisa bana le bonkgono ba tlang and then ba tle ka 1 o'clock ba ja ke ba bone ba re o se lerato as much as re ka thabela ho dula mona na batho rena le bonkgono le bontate moholo ba ileng hore re ba fa dijo now ba ile ba tlameha hore ba tsamaye ba ilo feeda setjhaba sa ntate modimo. Amen. Now askis ke bone he batho ba re ba adoptileng ke kopa Karabo Home of Safety la le sa fel ke kopa fela oyu 1 okay because ka bona ba ntse ba le busy ka interview. Karabo Home of Safety yona is based ko Pelindaba. Now le bona ba re ba iqadile tjena ka strateng sa bona hona le family e ileng ya hlokahala and then ba tloella lefatshe le ka mona e be le hore bana ba lelapa leo ha bana mo ba salang ya ba he bona ba banka ba qala he ba robala le bana bao. Now ntwe ba makatsang kore number entse ya hodimo now bana ba tshwanetse ba je bana tshwanetse ba futhumale bana tshwanetse ba apare now e be le hore rona re tshokolo ya lona rona re le Dr. November Foundation re batla utlisa solution e leng tharollo ho yona as much as re le foundation but ra linka le di foundation ra le adopta now journey engwe le engwe le tlo etsamayang tsebang hore le tlo etsamaya le Dr. November Foundation tlhoko tsa lona ha isa hlotse tlo ba tlhoko tsa lona le bang re nka boikarabelo re jarisana ntwenana le lona because we understand haholo taba ya a boy child with a dignity. We understand haholo hore a girl child also deserves to have a dignity. Re ho enough ka bana ba banana ba lo felang skolo ka nako ya di periods.
a ke re ga tsebang bomme le bontate ho na le nako yane ya bomme ho na le bana ba lofang because a sena dintho tse hantle tsa hore a ihlophise but re re ho lona bomme who enough a ke re now ra tseba hore seriti sa ngwana moshenyana se qala sa ntse a le monyane now re mo apesa kobo ya seriti a ke re now ke tlo kopa bontate ba Rough Diamonds because ke one of our sponsors eventing ena na ke tlo kopa ba nthuse nna ke tla emela Dr November Foundation staff sa ka se seng santse se le busy haholo ho le hlophisesa tse yang ka male now ke re ke tla sebetsa le bona re fe bomme dimpho. We hope and believe the little that we give today will make a difference. Ke thapela rona hore ha di fihla ka hara lelapa ha ibe lesedi. Amen. Now ke tla kopa bontate he ba nthuse. Amen. Ke Tiny Hands and Toes Foundation ke bula ke re hore e tswa ka Phomolong and then ebe ba Karabo Home of Safety. Now
ke di foundation tse leng hore Dr. November Foundation e di adoptile. Amen. Jwalo ka ke hlalositse hore re tlo tsamaya le bona leetong le nana. Now ke tlo kopa bo ntate fela ba nthuse ba kgone ba beya ka morao. Now hotle bana beso ba bang ba ileng hore re ba adoptile. Tlo kopa fela bo ntate ka pele ka potlako linkisetse fela ka morao ka man. Now ne ke kopa fela bo Butame le bo Osame ba ileng hore ba tswa ko toropong ba ka hangata re ba bitsang di street kids. Ke tlo kopa batle ka pele. Okay. Bomme le bontate bana ba le ba bonang ka pele ke ka hangata re ba bitsa di street kids. But ha se di street kids batho ba bana le di family. Ha o ka ya mane toropong ba welcome hantle tsatsi la pele rile a ke fihla fela ka ba ga wena ga o itse wena o le rato wa ka November. Now okay, tsagala. Okay, and then now ki banana ki ba itse ki bo Butame, and then bo mme ha batla batho banana ba bang ba theoela le motsheare. I ke tsa ba botsa ke re batho hala fela ba re no my sister ba bang ba ile go zama ne bana ba ko gae Dr. November a re le futhumale ho se sa kgathalatse hore le dula kae. And la ha batho ba ka le sheba maybe ba sena tshepo ho lona yena o na le tshepo e fetisisang. And one day maphelo a lona tla ba tshintshile a ke re la itse for ka le rata one love ba fet. Yeah, ke kopa fela bomme le ba fe mo futhumalang man futhumalang ke kopa re ba shapele matso haholo. Beterinyana ho feta moo. Ke kopa re ba shapele matso hape le hape le hape.
monate mo locationeng la bo. He man, go monate mo locationeng la bona. La bona. Ela yalo ba fethu. DJ. Okay. Bomme le bontate. Ka kopa ne. Re ntse re dutse fatshe. Ha o eme ka maoto, ha o hoeletse, ha o phamisi letsoho, ne? Dintho tsena kaofela tse mona le diaparo tsane ke tsa lona, ne? Mari because jwale a ke re ga bona hore number ya rona e ngata jwang. Ke kopa re beng le mohau jwalo ka Dr. November na le mohau. Sa batla hore wena o ye ntlong ka cabbage, ditapole, fish oil, kobo eng ha o dinke jwalo. A ke re tshwanetse re etseng hore kaofela ho be le something e re tsamayang re entse jwang re itshwere. Haebe wena wa tseba go ha o na le phofu o na le ditapole emela fela ka mane ha re ntse re bua ne o iplele fela go ke nna ke tlatla ke sheba diaparo. Ha wena o na le diaparo mare o hloka phofu ya papa o tla re fela Dr. November sampha kobo nna ke hloka phofu ya papa, ne? Mare ha re etseng jwang ha re shereng ha re bontshaneng eng lerato, ne? Ho se ke ha nna ho bua ka makgowa ka makhalati e ka re he ba betere ra tshwanang a ke mara tseba ntho ba etsang betere ke eng bone ko re ka ntho tse so ba tseba ho share a ke reng le rona ha re etseng jwang re share a ke ha re tlo lwanang ha re tlo lematsanang ha re tlo hatanang o dula fela jwalo then re distribute dintho ra utlwanang. Bomme le bontate le sana nna la re romella bana re etsa ke tlo kopa ba tlo letsa ha o eme ka maoto ha o tlo thola nix ene ke re la ntseba ke kopa bana fela le duleng still le batho mo dulang a ke ha ntse ba re letsetsa ntho tlo tswang pele ke dikobo and then re tle ka ditapole re tle ka diphofu tsa papa ra utlwanang bomme le bontate re kitse re etsa jwang ra share tanki. DJ seletsetsa hodimo ne so that bontate ha ba botsa batho hore wena o batlang a khone ho mutlwa a kere
DJ. Fokotsa, okay. Bomme le bontate. Butle. Yo we. Ene Mati wetsi ko bleletse. He ntlo ke motse. Mati ene ko blele. Wa bona Mati. Thank you. Re qetile ka dikobo ne. Re kopa re tlo ntsha diphofu. Bomme le bontate. Ha o tlo phemisa le tsontso re phofu o beile kobo mo. A ke reng? A ke re dumelane ka hore re etsa jwang? Ra share re bana ba motho a ke reng? Now no re tlo ntsha diphofu. La bona order e le bileng le yona ka dikobo. Ka le rata. Now re tlo ntsha dikobo le tlo ba le order e fela jwalo a ke reng? Thank you. Right, stop. Bomme. Butle. Butle. Tloyo. Are tsamayeng he kam. Are tloeng ka mo he.
dulang a ke re buile hore le duleng fatshe eya wa tseba ke rata ntate la bona o etsang ne a re because ke thotse something ka itsamaela jwale lona la lwana mohleng papa Khale hey Butle. Thabo. Tlo yo mmohle. Thank you, Papa. Butleng, wa tseba hane le ka dula fatshe, ho no tlo ba monate jwang? Because hona le dijo hape tse pheuweng ho ntso tshuliwa la utlwang. Jwale lona jwale le etsa lerata. Okay. Look what? Go. Jole wa ile tamo. Ke biditse motjhai one.
La bona ho na le ditapole, ho na le cabbage. Ha o sa thola kobo, o tlo thola phoofo, kapa o tlo thola o tlo thola cabbage, kapa o tlo thola ke kopa le se ke la lwanang hleng bomme le bontate. And then ha o tswa ho na le dijo. Jwale bona no, la bona ha o sa na order. Ra stopa he ho ntsha dintho. Ke kopa he re stopeng ho ntsha dintho because jwale ha o sa na order, bana ba ka pele ha re sa tsebang ne. Now ke nahana he re tla di beyang. Ya pele ha ke tsebe why hona le batho ba dutsing so. Ditulo ne di dutse hantle ka line. Papa, Daddy, tloyo. Are kwa. Ene batho ba bang ha ke tsebe ne le dula le babedi, le tlile le babedi mara ntse le batla dintho. Hona le motho o tlileng a liwan o tlo tsamayang a sa thola nix. Atjhe. Papa, ho tlile jwang ebe o ka pele ka mo Meskat? Ha re kgutleleng ditulong. Re itse dintho tsena na re tlo di sherang. Akere re tlo di sherang.
Bomme le bontate, ka le amohela today. It's an official launch and opening of Reahlola Center, where we will accommodate orphanages, bana ba ileng hore batswadi ba ba neglectile, bana ba ileng hore ba hlaha from the abuse tse different. Now today, in the 18th of July 2025, we are saying as Rebahlodi, welcome, and let me waste no further time. Kilibonsen staff asaruna kise as Reahlola Center. We already have staff renale bomme ba tlo hlokomelang bana ka dijo le hore bana ba ske ba robala ba le bang. We are saying no to a child without a dignity. We are bringing back a dignity to a boy child and a girl child. Now ke kopa re kene and then ke le bontshe center ya rona official. Right. Wow. I think the last time I was here. We have worked. We have worked. Yes. Kamonana ke Reahlola TV room. As much as we believe in education, we also believe for ngwana kelelo ya phomula and then ngwana a relaxe a shebelle TV. Now that is why le bonang he kamonana ili TV room ya bana, and then ba banyane ba tla khona he le ho bapala ka monana. Yes, and then ke kopa re ye to their bedroom. Oh, too much. Because of the rate ya bana ba ileng hore ba esala ile bana fela o tlo thola hore ngwana wa 14 years e ba mme go bana ba tlang ho yena ba le 3. Now we felt hore we have to do something fast. Ha le tswela ka ntle le tlo bona there's a big structure there ke mo ileng hore a center in tlo ba teng. But because now re santse re bua le di social worker tsa rona, re bua le social development, re khonne go bona hore rate ya bana ba ileng hore ha bana mo ba dulang teng e kholo haholo. We then said let's do something for a girl child now. Now di kamore tsena na ha le bona e le so e tlo ba kamore e accommodating bana ba banana, but we are still working hore re accommodate both girls and boys. But because of rate, monosina re kai rai maza yona fela e be le hore we are doing nothing. Ne now kamuri ena na he kia bana ba rona ba banana hle. Thank you very much. Now kita fa ho osinene le oscholo because the social worker tsa rona tsa area yenana, and then he babue but osinene le nana he le oscholo ke lona le hae le re go amohelang bana ho lona. Okay, process ena ha ne qala re qadile le bona, and there were changes tse ne re kopile hore ba di etse. Ke rata jwang ha ke kopa motho a etse di-changes tse itseng a ba di etsa, therefore re a leboha. Re na le influx e ngata, ke re le utlwile ha ntse ke bua ka mane, re na le influx e ngata ya bana ba neglected and abandoned. So re a tseba hore ha ngwana a fihla re sena mo re mo isang teng, ke tlo founela fela Lerato ke re Lerato e kopa go accommodate bana, therefore ka nnete le sebeditse. It's also warm. It's so warm. Like you, it's homely. So re a leboha tsholo. Next time next time it's beautiful. I think
ne re tle mhlanko go se so. Now I'm a student social work. That's why I give like but I'm so good anyway. I have to give about whether I like it or not, but I have to address it. But the way you born and the way you do this place, it's homely, it's welcoming, it's sharp, and like a man, I like it. Go open, the banana, but the space, the privacy, the hand. Now, today we were not only launching Reafrola Center, Renali, Masim, Kokopafala Rilinke, and then release Masim, but Kokopakisha parent staff as Reafrola. Thank you, Kokopafala. Mas. Okay. Another thing, and then that's in Lenana Ritleti. And we a hulu. And we a hulu. Uhuto launcha Masim. Dr. November Foundation Hape Hammo Lili Ntate Muruti November. They believe so much in job creation. As much as Retaberenali Masimu so Batu Batola Diveji Bahona Hoja. Hape it's a job creation for Batubailore Barishwakomella Masim. Now today is the 18th July 2025 officially Masimu Aruna, a Dr. November Foundation. We have already tested Mobuaruna, and then Raukinya, the fertilizer, and then Wabali, and we are working together with the Department of Agriculture. Now, Ostisedo, Masimu Anahe. Okay, firstly, social work what she was asking you to do, I really appreciate you. Be patient before get a so that it's now strong guy, guy, and everything. One can quite a patient, the results are so I have nothing to say. I'm so grateful to see Luna. I'm so talk over ease. That is why that's like I have something that you know what I have to support November Foundation High because you make it easy for me to work with you. So I'm happy to be here and I'm available going forward. Thank you so much. Jwale bontate ba sebetsa mo rena le staff. Jwale ka le bone ka mani ka Reafrola Center rena le staff rena le bontate la bona masimo a rona mata jwang a ke rena le batho ba sebetsa jwale ke bana mo ba ipiletseng teng. Ne ke re fela we have people by le hore they are so dedicated to the bona masimo ale madi so jwale bo mmele bontate ka le bua he and then re ga ka go tlela fela mane o lo qetella mosebetsi wa rona wa go ntsha dijo ke le bula. Thank you.